with is the goodness of God. The goodness of God. Amen. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 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 Heavenly sunlight, heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises. Jesus is mine. Heavenly sunlight, heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises. Jesus is mine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises. Jesus is mine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises. Jesus is mine. Amen. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I come to thee. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. We sing it. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul,
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Amen. Ndituuka ku mugga. It's in Luganda. Kitegeeza ki mu Luzungu ndituuka ku mugga? Ndituuka ku mugga. What is it mean is nja kutuuka ku mugga. I will reach Yes. on the river. Yes. Era omugga ogwo guvaamu amazzi. Mugga ki ogwo? Omugga ogw'amazzi ag'obulamu nga guva mu ntebe ya Katonda nga gakulukuta. Nga gajja gye tuli gabuwa. Era akayiba ke tugenda oyimba kagamba ndituuka ku mugga. Mukama b'omukisa. Ndituuka ku mugga ogw'amazzi. Etoweebwa owa Kitaffe atulindiridde okutusembeza. Ndituuka ku mugga gw'amazzi oguva mu ntebe ye Kitaffe ow'omugulu era n'Omwana Yesu. Ndituuka ku mugga gw'amazzi oguva mu ntebe ye Kitaffe ow'omugulu era n'Omwana Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Owooluganda, Yesu atuwadde omulimu ogw'okukola naye teweewolereza. Mulimu munene, weeweereyo ddala gukole n'essanyu era olisanyusibwa. Amina. Mukama akuwa omukisa ng'oyiza oluyimba luno. Teweewolereza mulimu munene, weeweereyo ddala Yesu akukozese. Ayita n'ekisa jangu ompereze, weeweereyo ddala olisanyusibwa. Kiriza teweewolereza, kiriza weeweereyo ddala. Bw'oneewolereza onoddibwa mu nti kale tonjagala, ogobeddwa wendi. Kiriza teweewolereza, kiriza weeweereyo ddala. Bw'oneewolereza onoddibwa mu nti kale tonjagala, ogobeddwa wendi. Amen. Amen. Hallelujah. Abaagalwa batulabe, oluyimba lwetugenda okuzzaako lwe luyimba olwagalwa ennyo. Olutegedde olugamba nti nalyoka nenkusenga Yesu Mulokozi. Nalyoka nkusenga ggwe Omulokozi Katonda, kyenvudde nsanyuka nnyini nenjatula bwe nsanyuse, sanyuse, sanyuse Yesu
yana zake bibi anjagaza byayagala ansanyuse nakuzona sanyuse Yesu yana zake bibi Dana sa Chamuse Bukarina Mukama Alina Bona Sanyuse Yesu yana zake bibi Hanjagaza byayagala Hansanyuse nakuzona Sanyuse Yesu yana zake bibi No nyanga mukama wo mukusaba Nyumyangane Yesu muchigambo che Kwananga aba beya baba nafu No nyango mukisa No nyanga omoyo wemukusaba uwerenedembe mutima bokuremera Thank you for watching this episode, and we hope that you've been blessed with this wonderful music. You can find us on Facebook, Twitter, YouTube, and everywhere on Google. You only need to type in Jehovah Shalom, Acapella Uganda, and subscribe to our YouTube channel, follow, share with friends, and God will surely bless you. Thank you very much. Muhi Yemute. Muhi Yemute wa linaneo la Sesotho Sermons and Programs wa mohelehile hoseng hona wa letsatsi lena ka bitso nna ke ntse ke le thapelo le titi ke nna Muhi ya ntseng a o kopanyetsa tsona hoseng hona mme Muhi ntho nka o bolellang yona fela ke hore o sebakeng se nepahetseng ka letsatsi le nepahetseng Muhi mme re thabetse ho ba le wena hoseng hona nako ena he Muhi e motle ke nako yane ya thakatsa ka ya pale ya bana ka lebaka la tsa setekgeniki pale e re tla e fumana tsatsing lena ha e no ba ya ntate Sehiso Mokuditi jwalo ka ha re ne re buile re nahanne re rerile re tlo fumana pale e monate ka moholo wa rona ntate Tshepo Machela. Ntate Tshepo Machela o santse re lokiseditse pale fela pele ya kena e re nke lefe pina ya lona ya bana ke ena bana a tamela motswalle.
upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood still. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand washed away. Amen. Thuto ya rona he ya hoseng hona ya thakatsaka re tlo e fumana ka Ntate Tshepo Matjhela. Enjoy metswalle ya ka. Dumelang bana ba ka, lebitso la ka ke Tshepo Matjhela. Tsatsing la kajeno ke a le amohela ho paliene ya bana ya sabata sena sa kajeno. E se ka Morena Modimo a ka re thusa hore re mameleng haholo and re utlwisise sohle se tlotla se bua tsatsing la kajeno. Pale ya rona e re tlotla re utlwa e etsaetse kwana naheng e bitswang Taiwan. Taiwan e Asia, continenting e bitswang Asia. And assignment e sentse ke le fa yona ho tloha hona wa pele re qala kore ngwane mo le mong a lo botsa mme wa hae le ntate wa hae hore na Asia eo ka mapping a lo bontshe Taiwan. Le batla Asia on the mapping ke tla re batla nahe e bitswang Taiwan le tle le tsebe ho utlwisisa na pale ena e ho etsetsa wa pele re qala ha re etseng thapelo. Tate Morena Modimo ha le mona re tla re ithuta pale ya rona ya kajeno. Ke kopa hore thuse Jehova hore re mamela hantle o utlwisise re le bana ba banyenyana, mme re tle re etse ka mokgwa o utlwisiseng ka teng hobane lentswe la hao ke le bone maotong a rona ka nako tsohle. Amen. Re palene ya rona e etsaetse Taiwan. Taiwan mona hona le bana ba babedi ba banyenyana, bitso la hae la bona e mong ke Owen, e mong ke Mia. Owen o le mo di 13, Mia ke o le mo di 10. Ke bana ba motho. Me ba dula Taiwan, ba kena kereke Taiwan kwana ya Sabata, ke masabata a Taiwan. Ho monate Taiwan kwa. Me bana ba rata kereke, ba tsamaya ba ya kerekeng, ba tsamaya ntho ka etsang hora ha ba ya kerekeng. Ba fihle teng ho be monate kerekeng. Ka mora kereke wa tsebana ho etsa ba ba le Pathfinder Club. And di Pathfinder Club tsena tsa bona ba etsa di activity tse ngata tse etswang kerekeng. A ke re la tseba hore di Pathfinder Club mo o tla fumana hore re na le Helping Hand, re na le Busy Bee, re na le Friends, ebile hona le tsa adventure tsa bana ba banyenyana tse bota hore ba bang ke di friend ke Rangers ho ya le Little Lamb jwalo. So ha ba ha lena Pathfinder sekolong kerekeng ya lona le lata moholo wa kereke, le bua le moholo wa kereke, re moholo wa kereke re kopa Pathfinder kerekeng ya rona. Now temane ya rona e hla bukeng ya Exodus chapter 8 verse 20. Ke ma e tsebahala haholo e reng re jwetse nyona e reng ke ma e tsebang phamisa matsoho le tle le tsebong jwetse yona hore na e reng le tsebang ho jwetse yona e reng hopola tsatsi la Sabata ho le etsa wang, hopola tsatsi la Sabata ho le kgetha hobane Modimo a sebetsa ka matsatsi a makae a tsheletseng, mme ka tsatsi la bosupa etsa wang a phomola a la halaletsa. Ke temane ya rona mo e hlang Exodus chapter 8 verse 20. Remember the Sabbath day to keep it holy. Le tsholo ka senyesemane ke a tseba le kena sekolo le se ke bela mphoqo le bana ba ntse ba tla ba nyoloha ba thuthuha ba le banyenyana re tla re fihla but re tseba kaofela ka Sesotho. Hopola tsatsi la Sabata ho le
ho le kgetha modimo a sebetsa ka matsatsi a tsheletseng mme ka tsatsi la bosupa a phomola mme re tla bona Mia le Owen ho tune ba rata ho tlola ba le sekolong ba le ho le monate sekolong kwana ne ba kena kereke sekolo se seng sa Sabata jolo ka ha bangata ba rona o tla fumana ho etsala wa o tla fumana hore re na le sekolo tse ngata tse re di kenang ha se tsa Sabata ebe ka Sabata khona re yang kerekeng sekolong sena se ne ba se kena sona e le sekolo sena tsa kereke tse ding kapa tsa mmuso ba bang ba kena bo St James Maserumane ba bang ba kena bo St Benedict Maserumane ba bang ba kena bo Dithabaneng primary school jwalo di a fapana hore na le kena ka so Mia le Owen ho tune ba ratang tate modimo ha ba fihla sekolong kwana ba papala sekolong ha ba le kerekeng le teng ba ithuta hantle di pathfindereng kwana ho le monate ka nako tse ding ya re ka tsatsi le leng sekolong mane teacher ya re ho bona Owen tsatsing la ka jeno o tsebe hore re le sekolo re totla re ba le meeting wa bohlokwa haholo e re totla mea hore re be le ona ka Moqebelo wena phamisa letsoare miss impa wa tseba hore ka Moqebelo tlebe ke siko tlebe ke ile kerekeng mona wa tseba hore meeting o re to ba le ona go bohlokwa ka kang o tlamea o tle kgetholong lena ke a tseba mehlena ke o tloele empa ka tsa yona ha re khone mshana iso ha re khone re tlamea re tla sekolong teacher a entse molaetsa a jwetse e mong le mong hore molaetsa meeting o re to tla go ba lona o bohlokwa haholo o wena o thona sa tsebena etsebwa alla a ya ka toilet a ipotsa hore ke tlo etsa jwang nna ke tlotla pathfinder ke tla etsa jwang ke na le pathfinder ka Sabata kerekeng a ba fitla hae mmae o bona o wena a kwatile o wena molato ke ngwanaka o wena hore mme teacher o itse ke tle sekolong ka Sabata nna ke batho ya sekolong ka Sabata o go una le meeting wa bohlokwa re tlamea ho etsa ke tlamea hore ke hona le go lo o kena and e mong le mong wa sekolo o lebelletse ho ga beteng so le nna ha ke khone hore ke se ka ya ba wena le mme wa hae ba okay ha re rapela morena ngwanaka le mme wa Owen ha re rapela o tseba hore ntate modimo o utlwa dithapelo tsa rona ka nako tsohle ha re rapela ngwanaka wa tseba hore ntate modimo o utlwa thapelo tsa rona ka nako tsohle mme ha utlwa thapelo tsa rona ka nako tsohle wa ga araba o tlo lenyolo ile a go falla rapela ba mo etsa jwa le phela ba mo tshaba e bile ba etsa wa le aba araba ka nako tsohle ba gapela o ene le mme wa hae ba gapela mme ba gapela ntate modimo hore ntate modimo a gabe thapelo ya bona hore ka tiko ene ba e fumana ya hore ba ya sekolong ka Sabata ya ga jwelo se ke ba khona ho ya sekolong ya ba ho twe itse ka tsatsi le hlahlamang o wena ha fihla bua le teacher ga hae a fihla re teacher ke a kopa hle ke tlo angibe ka khona ho tla sekolong ka Sabata mabaka ka kore ke na le ntho tseo ke di etsang kerekeng mane ene ke etsa bohlokwa hona ho le morena modimo wa ka ke mo rapelang o mpatla hore ke be ke ile kerekeng ka Sabata ke bo ka tsatsi la hae la bosupa e le Sabata la ho phomola e seng ke tla sekolong ke tlo etsa nyao tsa sekolo ntho o e batho tla ba di etsa ka Moqebelo ke go pompe tsona ke tla di etsa either before la bohlano kapa ke tla di etsa ka Mantaha wena ha qeta ho bua le teacher a magetse a utlwa teacher e dumela a bona a magetse a re morena modimo teacher e dumetse ha nne ke bua le yena maoba o nahana hang a hana tsatsi le ka jeno teacher e fetwile a utlwa teacher e dumela a mmathela hae ha ba fihla hae a fihla jwetsa mme wa hae ba gapela hape ba leboa ntate modimo hore ntate modimo re leboa go be wa gabile thapelo ya go ga leboa o wena thabile a tseba hore ntate modimo utlwa thapelo tsa bana ba banyenyana ebile wa di agaba yo ntate modimo moholo a ka mme ba thaba haholo
go ne go etsa Owen o ga tshepe ntate modimo lo feta go bana utlwa gore ntate modimo ha o ke kopa ehlile ke kopa ke tile ka tio le ka tshepo yohle ya ka wa ga ba dithapelo tsa ya ha ba khutela sekolong tsatsi le hlahlamang o wena a thapile ata ha ba fihla ha tsatsi le hlahlamang bekeng e hlahlamang go fihla Mia khaitsedi ya Owen le ena o tla ka story se tshwanang le sa Owen teacher e itsa ya sekolo le ena ka Moqebelo how empa nna modimo o ne re keta wa gabela thapelo ya Owen go sotla Mia jwale ka ona moleko o tshwanang a le kwang ke Satan but ya ba no Owen le a tseba rile ga etsang ka Owen tsatsing nena ha re totla re etsang ka Mia re totla re gapela hape hobane teacher le ena ne itseng ne itsa tla sekolong ka Moqebelo aka gwa le ka ho bua le teacher ya ba mo shebile ka ihlola mokeng wa le tseba le ihlola mola mokeng le reng ha o seba o le ka kerekeng go gwa seba ebe mme wa hao ka pontato ha o sheba ka lona a bona teacher mo shebile ka lona a tseba gore ya di chile tlameo ya sekolo me ditsa ha fitla ba gapela le mme wa hae ba gapela aka go bua le teacher ha fitla sekolong tsatsi le hlama teacher ya nna hana close sekolong ke tse o tla sekolong ha o sa tla sekolong fela ke tla o phaella ka mosebetsi o ikutlwa go o sa tsebe e ga o ngwana o tlotso lena le bohloko teacher a tshulowa o lo fa sekolong sa ka fela o tla mpona ka homework Mia hotho o na tshuile alla a sa tsebe na etseng a gapetse le mme ha ya gapetse ha ba fitla sekolong teacher ya ba o tisitse hlo teacher go ntse re ke batla o tla sekolong wena ga ke tsebe ha ke bapale le bana ya ba Mia o ntse re ha go ya bebeleng o ntse fumana Exodus chapter 20 verse 18 tse mo shebile hopola tsatsi la Sabata ho le kgetha e bebeleng tse tshwa go tloga mohlangwa le tsatsing le lo sasa bebeleng tse tshwa hopola tsatsi la Sabata ha e change ha e fetule go tlo lentswe la modimo ha le fetule le tshwana le maobane le tsatsing le go sasa le tlanne le bebjwa so ka Sabata Mia itsetsa fela gore nna ke sekolo ke a kerekeng a ya kerekeng Mia a ntse ipotsa ka kelelong ena ha manta di tlotsa go go teacher ga o nsulafaletsa bophelo manta di tlotsa teacher ga o tla bantse bila ya ba kerekeng wa etsa di pathfinder tsa hae ya bapala a ithuta di progressive classes tsa hae tsa bo helping hand le tsona tse ana tlame hore a di etsa a ithuta a rapela le bana ba bang hape Sabata sekolong sa hae a bina kerekeng ho le monate ka manta Mia ba a sulafalletse hore yo ke manta go kopana le teacher jwana na we go kopana le teacher ha fitla kena sekolong fela a bona teacher e mo shebile fela e sa etse letho how a ipotsa how teacher ne ke nna go tlampa mosebetsi tsatsi la tsama a bona teacher fela e sena taba le how a ipotsa ebe molato go etsa etse nwang ka gore ka teacher a mamorao ka mo mogalantša bona teacher e se sena taba ha e sena taba le ena a ipotsa gore ebe teacher go kwana e tlotla ngomanya ebe teacher go kwana e tlotla empha mosebetsi o mongata tsatsi la bala fela ya ba qetollo ya letsatsi bua hae go sena taba ha fitla hae o jwetsa mme wa hae mme re gapetse ke bona teacher e sa mpha mosebetsi o ntshebile fela sena taba lena ebe ntate modimo wa gabetse thapelo ka mogojolo wa gore a ska re letho mma ya re mohlomong morena modimo wa gabetse thapelo ya hae jwa gore teacher e ska re letho yo tloele fela ha o etsa tsatsi la bobedi a bona teacher e sena taba e le letsatsi le tshwanang fela e bile teacher e sena taba le gore Mia ona sa tla ho lebeletse ho haka ya ba kgethola boraro ya ba la bone ya ba la bohlano teacher e sa re Mia ba lebala wa tseba Mia ba lebala le teacher a bona teacher e ka re lebetse a tswela pele ka bophelo ya ba Mia o leboa ntate modimo gore mogena modimo o a gabela thapelo tsa bana ba banyenyana ha ba kopa ka tseletse ke a leboa mme Mia le Owen ba sa le banyenyana ba tshepa hore ka tsatsi le leng ba tla ba etsang ba kolobetswa
ba ithuta haholo ka Ntate Jesu. But ntho re tlamehang hore re thuse Mia le Owen ka yona. Ntate wa bona ha se mosabata. Ntate wa bona yena ka sabata o kganna traka ya hae o ya mosebetsing tsatsi le ebile wa ba feletsa ha ba ya nyong ha ba ya kerekeng o ba siya kerekeng man a tsamaye a ye mosebetsing a lo etsa mosebetsi wa hae. So Owen le Mia ntho ba e kopang ko re ntate wa bona ka tsatsi le leng a bone lesedi a tsebe ka Ntate Jesu mme a tla ba a kolobetswe jolo ka ha bona ka bona le mme wa bona. Mme e tla re ha ho twe sabata 13th Sabbath ka sabata sa 13 ha sena se fela goding kotareng ena ya hona wale di boshome ba rona le dikabelo tsa rona dikabelo e seng boshome ntshwarele dikabelo tsa rona ditebe di isong kwana Taiwan kwana hore di o thuswa Taiwan hore ho hauwe dikolo teng so that ho be le sekolo sa sabata so that batho ba tla bo Mia le bana ba thakasa hae ba tla ba tsgona ho ya sekolong sa masabata mo ba tla rutwa ka teng ka Ntate Jesu. Yena ke thapelo ya rona re le bana ba ithutang lentswe la Ntate Modimo kwano Lesotho mona le South Africa hohle hore re tsebe hore ha re ntse re ntsha dikabelo di ka tsa 13 di 13th Sabbath offerings di tla di iswa Taiwan kwano ho thusa bana ba tshwanang le bo Owen le bo Mia hore ba be le sekolo sa kereke mme hona e tlobe bonolo bo go bona hore lentswe la Ntate Modimo jolo ka ntate wa Mia a tla tsebe ka Ntate Jesu hore le yena a tla kolobetswe a tshwana le rona le wena le rona ba bang be mme bomme wa rona bo ntate wa rona ba soka ba tseba Ntate Jesu ka tla bona tla ba tseba ho tseba ke ka mogo pele ya rona e fellang ha jana. So ho ntsha dikabelo le boshome go bohlokwa kerekeng hobane di thusa hore lentswe la Ntate Modimo le etsewang le ate le thusa hore dikolo di be teng ho thusa hore dipetlele di be teng ho thusa hore le dikereke di be teng le batho ba ileng di-missionary. Ke batla hore ba bang ba lona ha le hola le ho ba di-missionary ke batho bana ba sebeletsang kereke ba ya hona bo Taiwan kwana ba ruta batho dikolong tsena tsa kereke ka nako engwe ba bang ba sebetsa dipetlele tsa kereke ba bang ba sebetsa hona dikerekeng dipetleleng tsa kereke hohle mona mo dikereke na le di-institution teng mo re ithutang hona teng. So ke batla ba bang ba lona e lo ba di-missionary hona teng le sebeletse kereke le ithute ka Ntate Jesu le rute batho ba bang ka Ntate Jesu. Ke thapelo ya rona ena ke thapelo ya ka ke thapelo ya batswadi ba lona ke a tshepa le hore bohle re ruteng ka Ntate Jesu hore ho tla ha hae ho tlo potlake ka pele ka Kriste Jesu ke a rapela. Amen. E fella ha kwana he thuto ya rona ka jeno ya bana ke a leboha haholo mme re tla inamisang dihloho ha re rapeleng he ra leboha Morena Jesu ka thuto ya bana e re ithutileng ha tsatsing la ka jeno. Thusa e mong le mong wa rona hore re utlwe ntate re tsebe hore lentswe la hao ha le fetowe re tsebe hore ntse le lona la maobane e tla be lona ka jeno le ho sasa le tla dula le jwalo mme re ithuta ho tshepa le ha o le thata ho le bima re le bana ba banyenyana ka Kriste Jesu ga rapela. Amen. Ke a leboha he bana ba ka ho ba le nna tsatsing la ka jeno ka hore le mmeme di-Zoom meeting tsa lona ka di-Facebook tsa lona le di-YouTube tsa lona. Ke a leboha. Bye bye. Mohi e motle wa Sesotho Sermons and Programs ke dumela hore o natefetswe he ke thuto eno e monate ya bana eo re fuweng ke Ntate Tshepo Matjhela. Ra o leboha he Ntate Matjhela o re fa thuto eno re a tseba hore di otla o le ka holane la eThekwini ka kwana mme bana ba batle bana beso bana baka ke dumela hore le natefetswe he ke thuto eno e ne re ruta ka sabata ka nako ena he thuto ena ya hoseng le tshebeletso ena hoseng e a fella ha e etsa tjena jwalo ka mehla re tla fetela mokgahlelong wa bobedi video ena ya fela baholo sentse ba eme ka mane le moreri wa rona wa letsatsi lena in just 1 minute they will go live so skebe wa ya hole
go fitlhela nako e tlang ha re teana ka tsela e tshwanang ka nako e tshwanang morena modimo a dula ntse a o hlonolofaditse.